10 minutes with you. Me person ye nyamre ne da tiefo ase. If you ha na ye chichire ye. Ha na Awurade adom nyame ehye ne ho animonyam. Eninti animonyam sha nyame de abre yen. Etwa se ye da tiefo ase. Na nka minim search na. But echina nso me ya we se nkran kwan bi so da ho ese woko amanfo tie o sa nyame se de o ma me ba obia pese me ba obia pese me ba ne de so ka se me ba mi nua kofi de nko on beka se me kire on beka se o kire ho but eniema te say Awurade adom if you there be te say echina na ye betena fie he ya and story nasa within 24 hours and near Madane. Apart from Osofo Bernard Bernard, dear no, Manfoguso from and Yasam to Accra. Matissa Europe to Bisuko and Obiasa Membraho. And it is our Omabro invite. And I'm quite sober. I see. I teachers are here the next few months. They'll be met in a hacker. O visitors in Vesa baby. Vesa baby. 7 years in the Minya invite. And all of a sudden. And teacher say Friday interview no following the sea, you know, a beer quine baby. So for so I hear me say, oh, Yamana Jono. I and I do not what say was sending a message to Facebook, Mr. Minko, and I could redeem me messages, you know. It's the woman say. So we will be a unime. Then the Pacone frame now order the normal man. Or frame now say Yanko Ponso on your baby mammy. And I say Yanko Eddie or say men come alone to Muna membra and at the Saturday now. Yeah. Menko airport 2 o'clock. Or Buku plane or Memfa. Samania plane or Befa Pajaro crab a family into membra. And I say na me be ma no biem me duru 1 o'clock mama 2 no kra mo wazi next week me shada me atrans me be say e china na awotwe ye be transfer studio ye ntonyo mba ko penalty fo ase abema heavy me da yesu na abema heavy abema heavy me da yesu na abema heavy ebra me da yesu no be mu no okana mama mu se Eradi I make us see Dedia pa make us see da ye papa bi awaso no ka wakuma to ye ma Yesu bebro na rewasu ku musunsun se mimi da yesu na bemwa usu da yesu no bebemu oyeni waka bi ni bi no 87 ami aka mi bo hia dondo no wa yi dondo na free bi matu am abemu awie na yesu na abemu awie etini amisra me rodi ni se Wama mi yo yeni ama kwa sra dia ama ka mi biara eniwo misra me radinya proposal wama mi yo yeni ama kwa sra dia ama ka mi biara eniwo enyumbi wa manua asembi wa makumemwa Ajumbi wa manua Ejana ya sida Ajum Yewa ye idye Bru majini swa Yewa ye idye Mitu miti asi Semi komi keteswa Nase mijuni hewa Eye mitu miti asi yo Eye mitu miti asi Oh, Kwasi, where anyone a watchana? Sanyum we the other landy ye, and you be woman no. I said, you are my Akoma, me cock or duck at Tesla, the dream one with Timothy. I read it show. Can't away, it's the former. Your lines is Yamam. Edward Akwasi Boateng. We a cow in a beam. Okay, my can't away, picture of Hana.
And I say, I was down ho. Mama na kwa kuchaba. Na me say a china na watching. You better transfer studio from 8 o'clock. 87.9 Komo. Oh, okay. For any 2024. Interesting. Wow. Was he when any penina share seer or trini need your best answer to be and then be a radiamana bemuno. Material for any aje say radio etimianya results na Akoma FM so nyamenam ye so amende niema hodoa woshiri ye nyina through this Friday interview Akoma FM 87.9 minim say emwa hodo guso ba anambeboa apart from papa di say nyamfo guso a it is here there nkwala no so omo reaction to say o ma no omo ni age omo huka no na omo omo say almost members of the kind of radio na Asamoah say koton ka na fa yuba na afa to moto na and then so mentimi ana o ade metie for say aseka me mama me enka na ho asem no because all the pay Akoma FM 87.9 Kumasi ono se bi eso na be kire me de menyo nti mi so me mpese me bo ne din kra mate ozi me do afa transe in fact na me hwese nka na wo twibere mu na ye be hia but e brain nti minim se de adui ajaman for ya age we free me nsem na so e den ya minu ya no enti mami nya wo na ko home ba de ameka nyina ne se Awurade ma ye ni na ho sa abo wo na o ma ye ni mfi e wani e ba bi off air nyame yadma weekend mefro na ya transe niam nkitinkiti bi wo ho a etwase yetimi emaye ni nso wo ho na Akoma FM 87.9 Kumasi de bekoso adom ye ba minim se Europe tour ni ade abamu yi no ni nyina beboa ama na ye good kwese Awurade nhyira me da se na onye okese de na abeka twa to akere matiefo de make say Nyankopon nhyira mo pa onye makoma so ade ma ebi wo ana ko no de ono so na ma ne hu na wo komu na chen me de then so wonya kwanya emeka de emeka cho say hu Nyankopon oba be hwe oba be hwe o enti no me da mo ase pa nyame nhyira mo onye mo so makoma so ade ma mo me da mo ase Akwasi Boateng, God bless you because you are discharged Ibisha chamba konako right so that was it Akwasi Boateng it's 87.9 so this is a very beautiful and nice car it's very very lovely my yana ho na ye ba it's la transit binua